Amafurita wara wakuteka emizano mu nte zanje Costa ndabiteke kandi abantu bingi nibagamba ngo abashuma bente bakanyisha kore no mango izire kwiba tinyijire wara hagire nte yaburamu mazima tinyijire umanye ngo urufu yawe yakwize ndikoronda sente iwe Paulo ijanu yature rero bino complaining ngo ente zikuruhize ngamaye bnerume kurengira nakuretero ndijo mukozi ogenda murambuze umwore kente ninyenda tandika rise kurgera izoba niyokore yindi mirimo gumwe no mureba no mukwasa cyahara amanyire kariro ko mutwara umuntu muze kuko konko gumusigaze namuhereza umurumu konke nshayari kushamuti namucenga bo barese go kwibo bano gukora ruhanga no warabireka hindi kumanya ikikuru nayi bakakora je nembabazi yakora kubi najyo nimba ni imbere kuka kangira amasiko no kwikiza unaza gukora je Koire kunganiza zisa jenze ntene zagomoka nozubasa nizubasa muzi niko kirungi ahandi vertine shonga ndo kama no bimanyesha kama ni bimanyira kino jaza kwangu haki Noeba njira aho noreba ngumwana umva beti banjire kokana bure numango kadi omugasho nango ari no mutima omwana huyari basitiro muntego tigaba meze mwenaga kwihana isha buri kintu cyone kigenzero noranga bungukire neza arabiri ente bire ne kamwari titano mukagati byo muri tabi nakora buri kiko yayisha mazima garangane mirimo tekintegana yakarugo nyo hati nani nyenda kalino jangu aine nkamagezi nkabasize kumukwata mutwara ishomero imbasaza kwega amaire ayigereke ngoma ashkwara zo mjeje byo kwega hade mirimo yahakana gikorege ati kwajuro kuyamba umwana ni mukwata mutwara imbasa tabodinga nore akuruga hanuya akaza imbasi nakantu kangu nagenda nabantu mukasheshe omwaza kijasha 10 emirimo yona jikiriya linga kokagataho kweri niwe kare tindaze kwanga kubona imanyangwe omushisha no mutwe gweka ko mwana wawe washara mukumuhera mweshe sente zo yine zona zanizenda kwera haje ori umwana noreba n'ikindi kituma nikorera ibintu byinshi no kugambira ikintu okakikwara kandi ikindi ukarafuka kunyikiriza manya burije umukazi kwaba nakundi ba ahure biya mugambe nenshi mwana kandi ka ente ukawarugo muntu mazire myezi muyenda of course yes mazire myezi kandi nikorere nkumisha kimanya ko baninya nazi kweri ona mucyara mugira ngo ona nyono mukazi tseto planingire kindi ugizire ngo kutahona tukinemo hatwiyaho noreba emyezi mwende mazire shiringi emitware 3 nyowe ngaba nkikwire ngekigeze so kureba hakuba tine muntu wakubasa kuba nakorera inkumisha ngashanga waliro yine ubuzima buhanga mbwene hate kinshaziremo ekindire ni ndeba nshaziremo kugaruza ishona homa no kibanza kwega imyaka kayaya jenda shana nkwiteta kandi wagaruza ati ijo mukaza kanagera noreba ngo wanje ashaka nyende tata reko tantera no mukazi mu mazima ubwo niza mweta tata ubwo mwete mama naza kugenda imbasi na nkushabire yo mwanya ahago kubanza unanoza kuza imbasi utandiko yegese yasi wobare
Babare amto. Mico yawe mirungi. Babare mwebare ba. Nzaka kwera kasete bakahora ahereza kandi wakoraje senior 6 ni gutwara na university. Kandi ho no gusete na kubasa kuba nyimbu kuhereza ogule mungo tujwaro nimani ono ine byukwetaga mu mbenda kubi kumara bwo kutega so now ekamba ase mucyara mushashoro kusete nawe yamaraze apotika hiyo tujwaro baza ngo cyenje bazanganya taje mbwenu turebe okay yajine nawo amwana nkabandi obusente bwo bukorire babuhereze gendo none mebyetago byawe iyo shomeka abandi bana Nezono nezanje. no manyango yona tijya kawe nebyo lezoshara meno akurujira mucyara toro bali wazima no kuzima aha kurujira umwana uko tkurire tutari mu runya mazima Nanye nabona ze. na ntaka mango zishano shanganzi kwero tukari imico yawe mirungi niyo yakusabye Nyoka kama. okugumisiriza arimo kusingura Nyoka kama nanye nabona. Rwamya ko ine kumanya ngo harga ishimwe mu maya ngo gigumisha Nyine ngomezamo. Nyine shonda. gendo yekanise ojo gende ukwete kanise Kare. naza kutungira hine fomu hago kubanza no genda Kare. ati mwana iroko gendo sibure yako wa umugambire kuwaza yishomero ogende wanga wachayo shomeke kumanya ngo hatari wanyo shomese magesi kugira ngo joye nebyawe ora konga kuzana nabana ubwebwe nabu yawe egyo nebyawe Nzakuzaniza kushoma. iroko gendo sibure yako ai ninye tago kochi enanga bole chekanyije tule Kandi naza ishema. wagenda Baga nazi kwa. oyine kugenda resete nzitireyo buri kimwe cyena ugumo kare oya sengu basi kwanotereza imirimo yo mukango kugandire kandi ngana ngo nyizo mukazi Tinka munyiza. aha kwa none wo mutima wo kugira ngo ryo wanje iwe cyori ni wori kukimanya irokoze kwega iyo nanye ngirire fulani Nkunka shangwa aba erivuka nubazare impare zire zindi. nani nkimanya biyaho empare njitungira no majya abafundi nabo ubwo mfundo ubona tiganisa munonga yajya kugire konkachereri kukitunga bwe nako kireta agwafasha kumugasa kugenda nkwanganye Kare ango bai. kale Yeah. According to Adam Smith, justice is defined as an inquiry into the nature and process of Tu vois que c'est ici? Hein? Chilo. Ok. Aqui, vem no peso. Aqui tá, galera. You introduce yourself.
amazina ganjye nabanyita Namanya Kakama. Hey. Okay, you are welcome. Tafadhali unakurikirana kanyu kama nobasa kutugarukira amajya atwaye amagambo. According to Adam Smith, economics is defined as an inquiry into the nature and causes of wealth of the nation. Okay. Continuation. We have another definition from Professor Robbins in 1935. Okay? Yes. Yeah. Robbins says that. English. Okay. You have it. Yeah. Economics has the science which studies human behavior as relationship between ends, words and in brackets words, and escape means which have alternative uses. When analysis, Robbins' definition, the following were noted. Okay, thank you very much. We have many definitions. Many definitions of economics and normative statements of economics. Because nyowe kudati mushi hano ni info. Hati ndiwe nukeleza mixture. Tomorrow neza kuba doctor. Because I'm a student of Timo University, mbona nishomo bwa doctor. Wachirebo. Ogogu nyenja kare muzo shanga ro president wihanga. Mwana utaka mujanguisha kwega kuzima. Ecyari kwena nagira ata? Nakimanyi. Ekyo kugira wanyumuka nawe nicyo kigize kita? Mwene ni muroda ki? Okay. Kontumwe sasa. Aho mgabisha nsikibwire mu mishoga wanje wa. Sebo na rushaho kusasa. Okay. Next time, tutazungumzia branches of economics. Okay? Yes. Maybe we have two. Makoro and Koro. Okay? Yeah. Nice day. Zoba nangu kweli wakuraje
numanya ngumbenza kama muri kuti bakuteko techenya ndi bangu ni chikulete chwali lenye mabahouse garo nyo oka anajemele techi bono mwana wa mubichira washi ugoja ishobero nakura ishobero kwasa zagiye kubwera omwana no mubichira noleba indwandira ndi tokamanya nyesa kare nubona kubasa kubona tutachigenda yare techenyanja so Ango shimuri. Uriyo shimwana. Wena denchi Kongeni zongene chabo. Wena kawishemeri gwe mwana. Sabo tugandire chiwabo no muhanda wabura chimwana. Wena ankona aunt. Yenda abagambira. Ubwo ndi nomanya mtubitu maze gukora exam. Ndi nchimanye cyo kandi tugere udeshonyoro imbasi. Kamaro kwikomene. Of course, yes. Results ziji. Yeah. Wabikoze urogashe Points are so ubona umuntu neza university kandi mucyaro yo nashobeko rero turi umwana waje none nabini bwambere tumwana kogwa yamawe ndakarebera nareba aho biyari points abiri nita mazima ango hato umwana kogwa wo mugasho angona aunt mumfurani nje nzayo university wabaye no kutaho umutima mazima kataho umutima kwiyaho utakagira university kumurare kakuganira hata china fulani ngire neki nkenda nti utakagira university hakujanye n'umwana ari Kenya natwara sete nyinshi akaza kwegubwa engineer nagira nti kwatireho ni umari senior 6 nora wamara senior 6 noza kuba wabira umuntu mukuru ngati gukori mbase kuba ni kurondera ikindi cyo gukora mbwenu kuno kugira nti ngahati ngapurana ngiro kwija kurondera business ukawe yaroshe yes nyowe n'umukazi pasitabanje ati ubu batanje kwega natali akusevingira ko nimara kwega senior 6 mbase ko ni kurira business ni kiba cyaba kirungi mbwenu mwana haza business inakwireza tinagikwa gukorera mu bintu bibi obere serious ushubure kandi ikindi utakatekateka munagikwera kugikure kurira mune yawe ninyendo kumusaving sete usavingire zimwe sete tinkama nyombiro ryo vision obura nonda ngu obase kuba nobaki kunogira ngo nashoma ko bushaho yes bwana bunkoye nashimwana ukwihira ya 5 nurato madreni yake ndikwera wajeni na mwana ndijoro ndikwera sete nyingi kongo munyegire kubasa kuba nikorera riyare nubwo bushaho bukusera ninza kugezaho ndebe niwe aho riba wakoma kusevinga ngiyabasa kuba nikongero ziko rwo bushaho niwe bareba we barepora riyare mwe bayifungura mbwera umwana waza kwimuka ugenda uzi kwasemba konka nanyenda mukabure icyo takagenzi ni inyendo yege kuyamba noreba ko nakwihire noreba ko nakushangire oyege kuyamba kuko nakuyamba abantu bayambe nimba yamba kandi utaribura kuba yamba so omuntu we no warishanga ari kubasa kuba nahitaga uyandika urugari kuri bano base kumuyamba mazima ninjachikora kubebe ibintu ninjira kubikorera abantu kandi bakimara bahinduka mu mugasho kiwe ukora ze kwinuka mu mugasho mwene bwo kunakoraganisa nti ni Jacques kwegesa mpako bire doctor ruyari ninyenda mu base kuba ninjikora ngo bari mazi oto ukore no saving atwafunde ka business ko kugura kwisya aho turahikire ahabwire wo gukumuruka bareba se tuzuraho ngo bari ango wacenga mucara nicyo kindi kwenda mutukorera umwana ibintu birungi ebirwari watandika ngumanya ngo hero ngumanya ngo abakazi iwe mushawe ebyanyansa kareto kumanya ubwo mwana nimba atakigenda ushanga vugire moto kari kuja kunyumuka akatwara umwigware so nura bakajya akana jamba bakamubinga hati nitwa ko witu shwe tumubinge ecyo kintu nkakiteramo nashoboye warenga nashoboye moto kandi kugenda konka najyantireka amazi anjizi akanja ngunakiti sikirebe kandi cyo kijyana kiriya so
tubashe ntawe umwanya no kwandika niba wakiroso no mpamvu twavuze ko Stefo, ugamba chimunani. Atile so. Amagara Stefo. Ndirisha niyo. Niwe Mr. Rabani. Ninyi Rabani. Nani nyetako ngamboni wako rugiro kubarira ibanga ndira cy'ukora karema. Tine songa. Okay. Reka nyisha tore. So ijatu base kwa tuganira mutureze. Kati. Okay, tam kadebe. Okay, sir. Ati munywani. Umubugufu. Reka mpikirashonga. Kirashonga ture. No wendi Mr. Barere. Niyo Barere. Ukuruga bashanire. So banjizire ngo yine duka yawe jinogiguza. Injiguza. Murambendo reverend ata bampindurire bantiye kahare. Bantire side za kanungu. Kando kanungu na tenga goma pando kora kanga shanka za kanungu. Banja ngo yonoshomesa kandi hano cyaro. Mbeni shomesa hiya pa cyaro tora ntombe ni tereza. Ntombe ndio muri sawa cyaro tora konkani ni bampindura abantu bara kanungu. So niyo nzambo yo. Wizana linyebuza. Business mpango iki. Na customer abo nareba. Ba customer ine binjo. So bo bari kubasa kubona utwikiriza akasete noza kukamara nobwo mwojo byona naza kubimara niwe ubwire nimba nyine mirimo nyingi yo gukora we buri kimwe cyona ubu yaza kutereza ncyakara kasheshe noza kusura kubiseho naza kuretera kashi nesa karukire ni wari kugenda. Okay, chikabe kirungi yampe za cheki. Sente nkazi yo mbanka ninga niza muri account yanjye no yazige. Nkokora akunde. Koko ico kiba cyankora ko numero byate bigumire. Ninchima habara abashuma baba unachukura basyo. Nibatene mitwa abantu. Bakuru inumutwaro izo turazitaha nisho nibagishara. So nindeba ngo ico kiri very very easy. Esete noza kuzikuru muri gogwe no bwo kubasa kubano yeta gasebo Mr. Rabani. Okay, kale mwe bari kumpa kasete. Anani. Uriyo mugumire. Yego. Rya hayiro rya mbere iriho. Nabiro kubona ako kunyati nkareba. Ngweno nanija. Ngo ine yo kasukari. Onguze yo kasukari. Shukari si wanu wanda nukwingana. Shukari nkabe na nyanda kilo nkitano kuguma ninywa mbara n'urugendo nayo ntari kuza kurga yo kwija kuno ntare ninjyango nantwira bwa kilo nkabutano ubundi nkashitamire rero ntuza ndeba uko nagira bwa kilo butano tuteza mezo sente uzaze mutabirishe abandi ngo muno kilo eliyari shilingi ngumishatu na bena mwene ubwo kuteza mukiri 5 uzabe sente ni ngombwa mwene musigazi ubu byabira bisyo mpereza kire mwembe niyo natwara ubundi kabe ndamireho akweze mpereza turebe. Konka kandi umusigazi ata noredo by'ibintu by'abazeni bimire akasenta karata kine heri izuba konka umubiri nkabiri bishatu neza kubana akabwine ni muzeyi wako When uko biri umusigazi mazima hata no mani jaji shukari wajimbiri atanda bero na sukari wajinya kashi batinga korera amabanja
musigazi wona sonzara ko mutoni ukanareba katuriyo ntukura umaze ma business muzee ntukura nani abaze iroko no kumbinga wambinga bwenu kanjende kare yashikana bwenu kadirembe ukashoga muzeyi reba kakama reba bintu byangwe iroko chendiro Konkamwani ne? agenda Konka wabije n'umwana wawe. agenda zo wishe Ndaha mwameti wakora cyabonera zo haza. wishe imbera kayaho amazi ngere muzeyi wanje musigaye garuka ture musigaye ukunda kanje kumbabaza yani kumukama musigaye reba nize bene muzeyi aza kuhereza ibanje ngo gezeho kurenga uwaze leta kazare bizinesi yanjye kaho kagari ka cyaro kagira mfunga nakugezaho reba nakugezaho nige ko kuzireta sentezi we bare munonga kare shankura nawe yahita amazima ari kumusha bibanje kandi teka mutiyamanya abantu kanebebwa busha uko yandingire business serikali hanze leta abantu bindi numanya umukazi wo bakweta mose muno kandi musa takubamanyaje mazima ndi musa nibanyishiremu nusati kumumanya kwiyaho tunoburize nkoko abari kubamanya mwene ngumizamo ndukutambura ugumiza muri kitoroku ubundi bakabara bamanya konye umuntu ndi musa okay kare ugumizemo kare se iwe mukazi we ino mukazi uwundi kuronda straight aza bamunja ngo atumba uwo mukazi uba ari kweta mawuda Mauda nimbasa kwa ni mwalimu nkora na uru nako. nokora nawe uri nako mweshi tuwakuntwara ukamunyore Kandi kana niza kora nako nibaza no kumfata nishaka zawi. hatiya icyo sente kizu urunako nwapazingaye Ndambizi nini? mini icyo sente kizu buni zakuhereza umutwaro Nine shonga kafta wampuru nako nyoni mpaka sente. Je. Nimbasa okay kumfata. mwenu tora wagera ahantu hawo wa mawuda kongani leo wachinjie kumanya watu wonka emifiriye ni manya heri shana waza kubojaho mbanze leo mifiriye ndebe yaba ariyo namushangaye shana hanu umuntu kandi abakinnyi mu nzira amahurunguru narara nebuze umuntu kubonabona agahita nakurara nebuze Mauda hikandogora kunyeta nuha naye biri wanje ojokwe azande kumbe nimbagara
Nomanya cyabo mauda. Nechika. Ino kwenda wawa cyata zinda kike. Rero nkanyisha no rukundo. Umwana wawe uriyo wabuze. Oha. Kakama wetu wanunga. Ita bakazi bakagamba rugamba rwa uwa. Kakama ajya wawe hatengera kikezi. Reka tugende. Tugende hama. Agende tureze. Tengeze bitugirira. Ona kakama ari kakama. Mariyo namusigaye merire. Yamutegerize kureba mazima. Yamata. Yabo, kama we. Yabo, kama. Mom, ya mom. Yabo. Kakam. Kakam. Mom. Konganiwe. Yabo mwana wanje. Yabo kakama mwana wanje wananiwe. Reka turebe. Yamawa kakama. Reka turebe. Wanganiwe mwana wanje. Yamawa konga mwana. Yamahone kakama we. Yamawa kuruka yongozo wanje yamawe. Konga yamawe. Yamawe reka ndaho munju. Mama utakazo munju. Kandi neje. Reka utakazo munju. Egere biryo munju. Kakama. Obere. Mbireke kanyamwa tukwenda twanje. Turashine ngenda nti. Nonda hebi. Kurire bindi byona. Yego. Byona byakurire. Yamawe. Mama munju ngenda. Yego. Mwen tureko twaye twanje. Kasho tusafuriya twanje. Nzakugurira ibindi. Kandi tuzarawe. Konga rangoro nakubona. Mayo. Mabaro yanjira kashana shi. No. Akakona kagwa. Yimuka jende. Madam Tibiriwa. Usibiroko. Njao. Oliyo. Yesha ni. Njao. Mayamba turaga hano. Kasho kaka chimbere turakuzihindukira. Kaka sete nureba kajya karono mu banka. Yabona mukazi twikirizinga no mukazi yagenda n'abana. Ubwo mazira y'imyaka 15. Bani kureba. So kutigo Ndashasha ni shasha ndeka. Ebihari ebiburuzi. Ishoche. Ni shasha. Niwe chande. Niko biri. Kwanja Acho nakota kashana. Ujya kamara kurenga. Ashobora kutekera n'uwo mushiri. Niyo tekera kunijya mukamara kurenga kashana nishobo kampora. Okunora tekera. Mauda kazankaye. Mauda kagenda kare n'abana. Ndaza kubana garuka nandi kwinguka. Bachamani. Baramuha umurimo gwabo. Aha, iwe Chikati. Ushara. Halo nshalo yomba we kashi. Kuba cyangwa uri n'amagezi wa mutu? Amagezi ngiye. Oyi n'amagezi? Omwana goga kwano kumanye? Ndi chairman. Abwo shiti n'amagezi wa mutu chairman ko. Achini kireto chikuriyo n'ujuma. Nabwo cyo mpuji. Niki? Karatari mpuji. Karatari mpuji kora mu mugora kora. Kashimere gukora go. Goga. Yene ndiko mu safari. Nakuja kuya gari mu rugado kandi kushakusha no byama busama yatambura timugenda kuza kurambura amakabwe cyane kurambura amakamba kaninda bagamu ngo wowe twarujirayo wowe twarujirayo twira n'ibiro otwiyeka imbentaye woroja ngo shirisi bakayenda bururu tibakabwenda ubwacamani batamira ninga babuhaye nimbukora orabukora ora mama yambate zishaha ora makora yarasho mayombo umunwani wa sevu ojera magezo mu mutwe kokana bwo wankaza muno na ukaza muno gacina ukazaje ukanye marakaru ngande kirasho kaka kuri mushaje taraka kwira cyangwa mbere shonga ngande watamana zikura amayobo gukora shobora amakorasho akabaci kurire kuri garisho ukamuhe namba yesu ngo agoma nterere ukajima niwo kutera rakuronda nkamuhe namba watamana yabakubi yaba kubi haje cyamutega tende twamanywe mayomo rero ngereke ngo ni bacama muri bacama urashira ko shabere kuno zo bacama ni bacama risho ni mtino ndisi oranda wapere kaka ruru
Chairman ntabwo bari wandi. Reka kunyombereza. Wahurira. Chairman ngo chairman ngashibwe. Embuziye ngura. Sasa peke sasa igari ryawe. Embuziye ngura no tegera mpano. Urugo kujyamba igari. Embuziye ngura no tegera mpano. Izo ni gari sense nguni zaba mukumeye. Mayombo kugunija no murasi. Kuno. Mayo. No. Uko asgote. Ana shasha kare. Ona shikana ukira namba yesi mu hajire cyangwa kushobera. Niye rwanje. Kana ukira namba yesi mu. Washobera gonterere akasimu to kikageraga. Yekaze. Simara kagenda basona yo. Abawo shikakaga. Murenzo nempari. Mulwano wanje ko wabire kubi. Oramanya karona kunarire. Kije ngo nsayinjire. Chokalate bizibu. Omukazi yagenda n'abana. Emyaka yashika 15 tinonarebire. Njano murase. Kukari kubishiri. Nuni kwa biri. Bori shiti garuke, zeka tugaruke. Nenda kungambira. Umubeye kina kuwo kubasa kumanya namba yeye simu. Ndamanya. Kana uri ngo mutabana akabona sente. Kakama. Umukuru. Akabona sente. Nkahura ndi babigamba kuka kenamba yesimu yo kuja mumpuriza ngalo nawe tinjini. Kakama. Tutoka basa kugeza huko kayaba munwani wanyu. Watibiri weka yatibiri hapo. Alo wanjizire ukakama kabona sente. Nguyaba umugiga nije ukaweza ino wangambire. Hata na mechi ndakore nakugenda naza kumurondera namba yesi kandi naza to buryo bwenu kaza kurondera namba yesi mbatere mbagambi kubanga umushisha ari kufera umuntu kare kaza kugira Atshoro vana no murukuto haro. Achi awo mushijo bakweta mayombo no hamanya. Wayini kuri ruguru gebe obaya chabaho yukumanya. Konkano hamanya umuhanda no gumanya uko kuzayo. Mbweni twakugenda uvunyoreke twe. Cyo ija tugenda. Okay. Hey. Acho que eu vou amar. Caninhas. Por kubi munonga. Por kubi munonga muzee. Goryo mumbera mbe munonga. Ninye kakama. Utabano wa. Ninye kakama. Ninye kakama. Abajenzire na nyina. Ninye wenyine. Muzee goryo mumbera mbe muzee. Kubara kuja mwana wanje wabale mzee kubara kuja reba nduraha wawe yohanyu naha naha mukaruga mzee yohanyu reba we naona nabi nashoku byo yumumberandi naha kunkanyobo nabwine sente ukabona sente ne kutwara ngakorera mzee kubara mwana wanje imuka ngutware imuka
aba bishasha kanobumbura mago warwo aro akandetera yashanga akandetera yombora bene uza kwihangana tambure mpora twara botiki shoppingire dingo kujirore dibi impare ezezi impare zo muntu ezi kwema zo nyine mwana we dibi byojire mazima umushinja nkiwe zo nyine nabo tugende nabo tugende kankwata umushumi gwanje zitaragara nabo tugendagara imyenda iyi kwenda kujweka muzeyi wanje wanda kumutweka kati nagenda muteka hempare muteka hekoti pale nzizaha hariho n'esati ziryaha na n'ekito zihari n'egufira ziri hari rero nayo pale nzizaha chango hona kachaba chango ati kananyenda ngwa mutwara jwire kanasha kubi mujekereka umumu munda harimo umwanya go kumujekera umuntu basa kumutasa nko mujekere base bamwe bari kumfatira rukunde gumeho mazima mwishe mushogundo murundi mundetere bakasoma abandi mugende kare baseho amugarureyo
yona mbeyanje nubuze ejo wabinjira abana ko kamayombo ni unazira nakubuza reka kuyombeza muzeyi wawe nabuza ejo bazore ukano babinga mangu kubine mugashi muzeyi humura muzeyi wache ijenjeji ne yawe murenja ryo mu kujiboneza nyendo turemo oshemererwe ubore mwana wanje orera niyo mama niwe ni surprise yanje eruho niwe inkombe kirenze mbijo eruho kejishi tinkwenda urwari rwagati ya muzeyi hamwe niwe hazaga mwana we n'amagezi tura wenga na tata katura wenga aza weza n'amazima kurondera abakozi umurondera abakozi itwa ture kuri abo bakatubinga kare kunga mwe mwagiramo reka tuza kama mugiramo remure omugurihe kejo manya yo kakama koka mwana wa hasi koka wakire kaka kama mwana wanje gerezeho kandi mwana wanje nkakugambira nurebe uruhanga rukukora unocishuka bwabundo rukurire miziga kakugira ngo ngumisirize mwana konka naho twahika konka norebe nje yinkubonye ngono ji nayo nyokwiwe nyo mwene mwana wanje niyo nanimbagambe nyo kankugambira nayo nyokwiwe niyeze uzaba nyo mwana wanje kankugambire wahura mwenu wahura ebizibe ryo kurabamo nigitembera ryo kusimburiramo mwenu yonkani imanya ngo twaho twafa konka we baro mwenu mwana wanje nabwo ruhanga no kusima ruhanga eryo tukabirekera ruhanga kandi mbashaba n'ikinteki kimwe ni nyenda ngo mushavere umugisha mwene nawe nyowe kankugambire ngene kakama kunyijuka ruyo runako rubakubinga nkalira bambi ngomuka aha bwawe nayibuze umwana wanje konka ruhanga ariho mwene kakama nubwo rero tuorekirebe origerezo tusimeho ruhanga nyenda mama ushitame oreba gacencyire agacencyire niki nazaba nare screen onashi ni umuzeyi nangwa nyenda bifitera byona nkugambire nejo yiwanyi hamu ejo yiwanyi hamu rugongwe zibene zinga ne businge tubesta buhinemu na rubira kampire buri zoba mbye nimpinga imizizi mwana kakama ndikushashura kaya konka ruhanga kumpere mugisha mwana wanje konka mwana wanje mwenu kankurambuza ndambuza mama ona shikoleje ona shizwe gitingu Mate mwana. Mwana je kwata. Mzee irajya. Mwana je kwata. Gogo. Amaguru. Dora. Tama. Ije akira kwirade. Yimuka yakira. Yimuka yakira bagwira.
mwambere nasaba no kubaza kana nafsi na kwa kusaba zeyo ngo samucha Shankuru ebinyakoze nazimanyoka kama kanebwa kanebwa jo namatwara usiti Mvuro kwani turi tujana tuzamvura Manuka kurekana ndahura amasiko Muriraje Dr. Iroka Nina shonga Dr. Gapsira Nza kubasiyura Mazima bareba kumazira hake sandisha Hazo mazire sandisha Nzego nitwaro ishanju n'etano kakaga na bishatu Mushanju ishanju nitwaro nshanju n'etano kakaga na bishatu Kado Esada tumasira hanuye imtoro shanjenga kashikari kanipetora gujiro muzeyi wito mwana wanje Dr. turaziye kayishira mwana wanje Dr. nyinjezi mwana wanje akabanja kutwire nikakoheza hinja ahe tutwire ni haho yabaganga sente zingahe imtoro shanje Etano kakaga na bishatu. Dr. Biwa expensive. hati kitabakumira izo sente ezi nizaza bashashurira shashura kurira mwana nafite biyaza mwana durire umwana ushashurira ko ukashashurira ko twakaenda kutuya kabanja kita kabega sigiye kamba shoborere aha kuba reka mbere yanje jamwere nambaye niyo muzeyi Bamurosta amahoturi. nuje ko kurya yibanje rya shukari akaskara ahaduka maze muhereza muzeyi wanje musigaye garuka turere musigaye ukunda kandi kumbabaza yani tubutuka musigaye tureba nize Bwana muzeyi aza kuhereza ibanje ngo gezeho kurenga uwazi leta kazare musigazi kazare bizinesi yanjye kaho kagari ka cyaro kagire mfunga nakugezaho reba nakugezaho nige ko kuzireta sentezi webare munuka kare nakijuka hazamishe nikagira ikibasha reka turinde tureba kandi nibasha irya shukari naryo tingwendo zimperezi tingwenda zimperezi yowe nabanyeta kakama ndi kakama wa mauda Sani mambo ya wakulisi. Uwangu yuko kama mauda mara wanyu mama kamba zambisha mazima tata njira achara nahinga ibihimba nahinga ibitakuru nahinga mundi ngo mpera umwana mwene wandinjira umwana ati nyo ninyeza kumenya imborora nyo mama kankugambira reka nkwato muhanda nanye ngende mbure ko mwana wanje nanye hano kindi kuguma utro kumbinjira abana reka abana baruga yishomero mama nakwika umkwate cyo aho ndagwe ntuwa yanagenda kukagenda umwana usasire bya biro byona bikaba umwana ko usasire bya biro bikaba umwana usasire bya biro byona bikabaho nanye katarinye n'ubutamanya mazima
turi mu mukoro wa munywani wanje Kakama kandi umwana ubu nashomiseho omu A-level umwana ubu nkamumanya arashomera Embassy Senior Secondary School namushomesa mwenu erizoba kumudire njyaho mpurira akasimu yakanterera ngamba nawe anje ati nyine yakakoro kake ni nyendo mpikeho konka nashemererwa kwikanu nkashanga mwena mwayikiraha banywanire cyamanyisa ngu aine rukundo y'abantu bona nko kuyagingiriza so ndari kushisha bwire omwana ogu nituza kumarana kire kake akuba kakoro yanje muri kake nindeba aine omuzire we njeba umwana ashoma akabari kuri konga ndi ari umuntu w'amani we bari musigaze ntari kushisha bwire nituza kuhurira okugamba kwa chairman omwanya ogu ogw'omwani Kakama harimo na mama we chairman w'omwanya ogu naza kugamba ebigambo nka bibiri speech gwa speech ni bike muno aba gavumenti abajyaha bekazisa mu bitinisa bigari n'abataha umukoro wo gusimba k'umwana Kakama mu maka ga nyina Mauda niba amazina chairman Rwajende owasereje tutabashisha abwire reka tugumize muri mikore kugera mu bisho okay webale omwami chairman Rwajende umwanya ogu kugira guturera mwanya kumurungi babare kwebembera twarwo nani ndabya amabisho nindeba mu umuntu wa Ruhanga Reverend antukwakira umwanya ogu ntarashisha bwire Reverend noza kwemerera agira akagamba ko watuherezayo bari munonga so nimuje kunsasira ko kucererwa konka nabanyeho urukiko akanisa niyo nabandi konka nagezaho kukiriza ubwire so mbweno reka ngiye cyane ikintu kimwe kinabaherezayo rero kibaganeho turebe hanga wite cyatugambira ndatabaga ibigambo byo murongo rwo mu gitabo cya Ruhanga kirwereki twaza kushomo gitabo cya Yubu rero shura y'ikumi n'eshatu n'ibigambo bike n'ingemishorongo mike itwaza kubaganaho mushorongo kwanza kutugira guti bebe risho ryanje ndureba byona no kutwanje kurire kuduhurire nimbe manya ero rukumanya nanye nimbe manya semwina cyo rukunkiza buzama ngayenzire kugamba no gushobora kubona kama witatimu ebigambo ibyo mwabihurira n'ebigambo birungi n'ebigambo byo kutombeka buzama zandikirungi abishemo kuturamo bashemerirwe mwe nabishemwe mugiro kukundana akwa Bible tugandira yose akasiga yatugambira ati kumurkumana mukundana buzuma ndiyamanya ko murya beje banje kama sima bishimwe ebigambo ebyo nikirungi kukundana mureka mukunda basugo banyu bantumwe twanyongera ko mpaka kagumizamu Bible tugambira mukunda basugo banyu mubashabire tozo muri kutwenjera kacha mushoro ngwa mushanju yuko ikumira mushoro ngwa mushanju nagamba ati
mbanye hakiriho amasiko kukitemwa kitoka kandi ngo nemetwe y'amataje ga mato gacu gagombezamo nagakora mukamasimu ekimwe takumanyitsana kiha mugire kukundana abantu mwe mugarukane musasire mukunda abantu banyu omuntu karakushobeze musasire bantu mwete wenka ugenda umuganda nawe karayanje yetaho umuntu wa kabiri uganda nawe karayanje muteka hagati y'abantu bo mukanisa mukamasimu abishemu kuba bibure tugambira mukunde bataye bari kuko murwekunda kabishemu nebugambe byo mukama abantu rero mugisha webare Reveranda kutuherezayo ubugambo burungi ubwo kumbeka ubwo kugarukanisa numanya ba Reveranda abantu mwe Reveranda ariko wawe ibishobejwe na bigaruka biterere mbano ebigambo bya Reveranda yagamba mwabihurira mwena ko tweteranira aha manya mutwatwikirana abo kusima kwa kakama konka Reveranda nintegateka ebigambo ebiyabahuriramu ebyaruga yananimbura bashoma ngo no ku rugo muri yubu mawe niyotinda Reveranda tenda kushoma inyonga batica so ko hani nzira ngo ebigambo ebiyabahurira nanyenga na urajyango ato bantu mwenu okurujya bigambo bya Reveranda umwami kakama munwani wanje kandi mutabani wanje akwanga kushomeza ibigambo Reveranda yagamba tinkureba kutugirana abashangaha tindi kumanya muziro otoka mu nyanjuriraga wanya kanyanjuro mu kiguru omuguru stoka mu nyanjurira so kunga ninyijuka urampa story nyuma aho ndakushomesa mwenu kuba umuzeyi wawe nawe ari nkahanuya ibigambo Reveranda yagamba nkashemererwa bakure Reveranda yagamba gewa bakwata ngo kujyangwa hata so ntuza kuhura hat speech kuruga uwo mwami akama watu isahili zo nuko kushemererwa munonga nyenda no kurira kama vena naye kuna abantu ba government abajyaha chairman wa Pende ibuka abataka bakorera n'aba bataka kurera munywani wanje Reverand niwe imuka nawe no munywani wanje twineho munywani wanje ogo tichogwe akanshomesa wewe mwana wanje kumka nyeneho abaho beta batata beta ba nimuke mwena iwondo mukazi wawe mwimuke mazama nyeneho shankuru na mukazi weye mwimuke shankuru na mukaka mwana wanje nabyo mukamujango ngagira wow nyeneho tata wanje wabinjo bakumanya nkamayombo niwe imuka mazima mzee bakurebe imuka niwo nyeneho mama wanje urukunzara nuwogo mama rero hamwe n'abandi kubona
hamwe n'abandi mwena umubitinisa byanyu nomanya wanohereza urubajizo nigashe ikiba kwita speech nayo uba kwita marumi ayimuke mu murere marumi marumoko baga ako wawe ya ba konkani kwa bikubaji ale naza kusimba nimbanza kusimba bashankuru na mukaka kunyegesa ayibambikiza abimwe yasiniya yakana mu batero mu ushobora nsima mama wanje mauda akarwana urutaro rw'amande munonga kuri ntaro ngogwe nsima mwenoza kumpendekera sobogumo yemeriye shi omazumo mugigogu oba n'umubwiga oba nitata nindona n'ekintu kikamuteka mukibuye mazima yimuka rero ryawo mbigambe bihoyo rero mbone kugira ngo oshitane iwe n'omukazi wawe abo bantu arimo kureba baganyare munonga kandi kubi ndikubonabona ntakurya ntakunywa muntu we bambona amahanga ona mazima tumubatera umungaro kweli tebarantwire nko mukozi bakantwara nko mwana wabo mbwenu rekanje n'ibiri nkabigamba ngo byawayo aryaho bantwara ba anko banje ntukabiyegera amazina anko waroje handi nama kungahe banyihere n'indi hamanya kandi mu mbera mbi munonga abantu mwe kandi mu mbera mbi munonga noko naye shanjiro weye tende kumanya nkaba ndyaho nari abantu nibanyimusya nibansimura wenda ndikubi mazima ango banga kuhereza umugisha kuyamaze kunteko mukayeye yanyorora njya numureba mana ginye akanyorora nakuraje yandisa buri kimwe intebe nsutamamu mu ntebe ntuganira nyungu mutabani ona mazima abantu nkabo batubine binje mazima tore mu bintu cyaje ikintu cy'amani bakanshomesa namara simya ya mukaga banshomesa namara gushaho nambwe minywati ndiyo mushaho ndiyo mushaho umutendekwa ubwo muntu wo kureba ogwa ari n'amagazi minji taranyigise n'ubushaho bwunga akanyigisaho n'ikintu icyo kubasa kwahura ibya bizinesi mwene ntakegira ubushaho akabanza yanyigisa kuko nakubasa kujangurura sente yanyigisa bizinesi mazima munyongere n'ubugabo mbwenu eshonga nkuru eyi nabandaretira mweshitanire then ndugumiza
ndigamba hariyo nk'omushaija anko wanje byanyegise akanyegisaho okugabira abantu okuyamba abatarikwebasa hamwe n'okusaasira kugira ngu tusaasire nsaasire kuyakingambire nahurira omutima n'obwonko bwahinduka hona kanabe ninteekateeka ngu naabugana nkashonkuru nyine nkapiki ninga emotoka murobate mwiyeho konka ebigambo byuriya anko wanje bikanyondoka nkabasasa rero kiba nintambura ninzume ndikubonabona ningira ki nkiteekateeka tata tujya abana ari kubinga mama nyenda nguwanka namubona je turi nko mwirima ndondeka akadeya nkamutekemu munago mizi konka mazima tata ndakusasa ndakubasibyayo naza kubyimukiza nkabe ndinye master of ceremonies mwashemye kuba namwimusya konka ninye naza kumwimusya mwenu anko nakushaba oyimuke iwe n'omukazi wawe ugire orubaju oruwagambaho mwakize ubugabo basebona banyabo abantu ba gavumenti abebembezi b'edini nashemererwa kubashangaha mbwenu nabwekyo ntakagambire byinji nanishaba madamu oyimuke tubase kuba ninkwebazo misho gaba bantu mazima madamu webale kubasa kuba noyikiriza kuru umwana atari mwita umutezo munda wakundu yesitamire ibindi nibiyongeraho ndeke kusa akubukaruha uri kuwego mwana mbwenu nyowe kurwogo mwana nako wanje ndire ntakamanyishe nashaki ishenuha konka nyenda mbanze mbagandireho iki noreba nko kuruvuranga yakari kutuganira ibintu bya ruhangane bitangaza nyine shonga nabwenshi natumire ninkwatogo mwana kamutwara umaka ganje kandi kamuhinduramo ngumwana wanje kabasa kuba nimushomesa akega ebe bintu byo bimukureba yine ninteekateeka ngu tinkagamba kubi nabasa kuba byihira mu mikono yanje aha kuba akahiko wanje yine busha akija yine bizera hati nindeba na yana ejo wanje naisha neze bage zo kwesindika ni mumanyangu nanyowe nyenka umumbera zanje kuko nakuzire twakora tutine umukobwa itombyaro twatine konka ahabwe mbabazi za ruhango kurengesereza nanye zanyamba zanteka hati ikindi mbwenu ndeke kubasibyayo omuntu we no kubasa kufuna omuntu umurubasho ari kuburabura wowe no kubasa kumukorera umuyandi yakushabo ubuyandi kandi nangwa ubwo mwana atari bumbasize kuba nyinyamba wenka arono ndijo mwana nambwe nkamuyamba umwako gwahwire we kuyambazire kushomati bamutwara Kenya kwe bwa engineer ubwo nawe ni mweto wanje hati wari Kenya ngwero nabwecho kakama kanshaba kwego budokita namwegiso budokita yabumara naragurira abantu ayine businesses zeye ruyare nindeba munanye icyo nicyo namuyandireho hati nabasa kwezimba
ntabwo ekyo kakama ngo kunakuyandire niwe niko mwiraguma noyamba abandi utari naga abantu wa muhanda wanovuga umuntu yakushaba lifti wenerero gimwe n'ubusinzi ngwenu nyowe ekinanimba sigiraha ninyenda nti omulimwe ninza kubasigira nga interview we ninza kuyambayo ndijo mwana omwe umuryo mwako gutwaza tutandika aije nawe mbase kumukwatiraho omulimwe nindeba harimo abana bato harimo ki muza kwija mureto wanje ibipapura byanyu undi ashanga nimbasa kuyamba ahawe ibipapura bya leta nawe mukwatireho nawe mwegese nkakakama ejo niyo speech yanje mureke sitane ndeke kubabwira isaha kandi ahasigara mwaga kwe mugaruke no musinja bantu mwe nitekateka tumuntu tuza kuhendera wasigazeho speech kurira speech yararuga umucyara mawuda na n'umushiru batwereka aho twatubiswa nitekateka niyo nataka kumanya nje cyamani wala mwanya wabu mwanya bugwe okay starushisha bwiri ninza kubanza ngambuka kati mbone kwimusa ubwo mucyara mukama wekeje mwagure bigambo ibibagamba mwamika kama ya gamba na yegamo kusasira kuburi ko jyu mwanya nyine kubano yega mu bantu kakama yatwegezo kusasira ngo ku umugiga we yamushomise akamwegeze kigambo cyo kusasira nje mwakikurire kuyi muso mugiga we mugiga bigambo byagamba mwabihurira nabo namwita anko ngiki turaho no mugiga umuntu wakutwara umwana akamushomesa akaba doctor umwana yagiye nabona injare yo kumwita ajye umuhanda atari kumanya ko kuyahikayo bantu mwe mu kitero umugari cyo kintu necyabace kiringanire kintecho babantu ni bake ngwe n'abaza kore kintecho so namunonga kakama ibigambo yagambire mwabihurira okusasira reveranda yagamba okusasira mwe n'imbaga yaba ey'umurembe iki n'imbaga katugite imbaga okusima ruhanga kumusima konka kandi byari by'umurembe munonga abantu umugiga yakwegeze okusasira wasasira shwenkuru yawe wasasira dadi wawe so naninjira nebyo bike ebitwayegaho iyo muri hano yayiga ngara munonga byandi kwemeza kucyaki okusasira na no kugarukana namwe nitekatekerizo umwami kakama mami wawe mawuda natikogarukana na muzeyi wawe mayombo kiko kiribona mbona tutarashisha bwiri katuhurire speech ya mawuda aiwe mugongo wene yonye no kushemererwa kwinji mu ntunga abantu kakama yemerera ijangambo yemerera mwana wanje hashi uko bankwinye kurandukire mwana wanje yoni itima ruhanga munonga bobo mwana bitu mwe baro kwisha ni mu mujyo mwa mawuda ai bambe mu ruhago gumwana mukama wita simu ruhago gumwana nuriyo mugiga ai mugiga mukama ko mugisha mukama wita simu nasima ruhanga namwe baza abwo mwana wanje uko bajangwe nafutiyomwe kama wita simu nafutiyomwe bana nani mbareba hani ndache yamani bwanchwende nimba ayi nireba natata gimu yogu mwanya nangwa na mayombo ni mure ni nsima ho ruhanga ito twaka kama yabana mutuya bakabati ko karanga kakore cyo kutangaza kakakama we bari mwana wa ogubana kamwe tizina nyine kigendererwa aro mugiga alikuya chempene bakaba mwita kakama nageze runazaro mwana wanje kamwete kakama wonda kama kuri mwenu de webali oliye uwo mushi webali izina nona alikopi mwenu webali kumbera kakama ogo mwana njerizeho yanye yahari
itwe tukabona abantu konga mukunda abantu yo kaita katima kakamana kongo kumushinja wa ruhango ogu akoze ikintu kikuru muno kuna benga ngo akasobeza kakaka ngo yamuheduka manya biki ngo yamwegese ubusha yama we ngo natandara n'abantu yama yanguza kazumure mu kareba numwe kukari mbiye ngatiniremo ogaje tumama humura oge mukatura munyenka konga we bari mwana wawe bari Nzima kakamo misho gani kozaro kagarayo we bari mwana wanje ayi kahinge monde tuzamara nahinge ayi konka kama we bari obwo mwana ogu tukabona bona konka nabajya kwena kutiyoha tiyo mwe konka twaika kusingutse we bari kakama we bari kunywana we bari kweta abantu we bari ayi azogumize muniwe yamba bandi we bari kuyamba abandi n'abandi abo biwakwatira umwana bw'abandi nabwo bwegetse ngo kubakwegisa wakorera rero siyone ejire stines necaro kitu kitunguke tukwe mwe bari munonga nyine mane mukama abantu n'umugisha we bari umukikuru mauda ntabwo bigambo birungi wagamba kandi ebyo kutwumbekanitwe ebyo kutwegesa we bari munonga yo bari kugumisirize naku emkono kazirabamu mpako kaika businguzi we bari mumutero w'umugaro mauda bantu no bareba karinkani impolika no maniso batemesa about teachers basigende tugira urugambo kababuriza benshi tugira urugambo so ninjira kare nahuriraga ngo izina riri nogeye kashona nyoko izina rirungi ogeye kashona nyoko kandi izina nibasa kwinaza umwana ningashi izina rirungi zigeta mwenu kakama ni mukurira kakama yabaki kakama yaba umukama tuntumwe mwari mwitaga amazina nabwo ni determining abantu utapfa kuronda izina yina mwana mwita milioni ati kwa kuyina okay yes mwenu tarukshisha bwisi nzuza kuhurira speech ningashi otugambo tuce munonga kurwa muzee una atari kumanya ubanyanjurira hati muzee mayombo wakizanire kakama tuce munonga ko indesha zikugenda bantu bamukamamwe ushobanga n'abakunzi banakunda uruvuranga wabare mwana wanje chairman gwanchende wabare kahangari ngano omubigambo bice nenda kushaba kusasuga omuzee wanje kunzara omukazi kureba akakuma ubuzare gusa neza shaha tujya hamwe nyenda kusima ubwo mubwiga n'umukazi we okutereza umwana wanje okushomesa kakama akabati nyenda okushaba kusasibwa ubu umwana wanje kakama mwana wanje musasire biriya jya nyuma bikabijya kushera hati nkarokoka ndumurokore mu nishaba okusasibwa kurw'omukyara wanje mauda nimushaba nsasire kandi nishaba omumisho g'abantu boona kutushobora tukabera kumwe tukashobora tukafumbatana mukyara wanje mauda nanimushaba oyirira
Restaurant. Mama mazima nuko sasa tata kwanza mazima kakama na mazima langu sasa hawaina mganga no gumushije bishika kama kaninyuka tukugenda no gumushija uri kumugurira ejo yeye nanyo kangurire yanje ngutashwa kuyomba gumushija nogira ngo nimubasa manya nkasitama ntacyo ruhuzaho n'ingerege y'ibabura yancumita umazima tata takabasa kubera wenga musasire urujiro kusasira usasire tata mugarukane mazima eka eshure garukeho ubu wabire bati kamusasire ibirabe bironyo na nota kwa no bireba ubundo kwanga kanira abantu bikona actors group nibamanyisa abantu okurugantungamo rubare rukungiri nyarushanje hamwe na nebinde byaro byona wakubasa kuba aine taranto kwijo mu group okukwatagana nabo kandi hona enamba yabo neje 0782835 hamwe na 0 mukaga 0 5 5 9 5 mwebale munonga